Mu biganiro n'abanyamakuru byo muri White House birebana n'umugabane wa Afurika ntihaburamo umugore uharana inyota yo kubaza ibibazo. Kuri bamwe Hariana Velas Victoria agaragara nk'impirimbanyi ariko bakamunengera bikomeye ko yifashisha uyu muhate mu kwirakw'iza icengezamatwara ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Velas afite imyaka 42 akomoka muri Angola ndetse yanigeze gukorera televiziyo y'iki gihugu Televisão Pública de Angola. Mbere yakoreshaga mikoro yiyumvikanisha ijwi rya Afurika akanabishimirwa na bose. Ariko ibyo byahindutse mu ntangiriro z'25 ubwo Perezida Felix Tshisekedi yatangiraga gusaba Leta z'Ubumwe za Amerika kumufasha guhagarika intambara mu gihugu cye. U Rwanda rufasha FC23. U Rwanda rwateye RDC. Ubushotoranyi bw'u Rwanda by'abirego byose ubutegetsi bwa RDC bumaze imyaka 4 bushinja u Rwanda byatangiye kumvikana mu kanwa ka Velas Victoria. Ashishikarira kandi gusaba ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kurufata ibihano. Kuva muri Mata 2025 Velas Victoria ntakita ku bibazo byugarije ibindi bihugu bya Afurika nka Sudani y'Epfo, Somalia n'ibihugu byo muri Sahel byugarije n'umutekano muke, nyamara yitwa ko ari umunyamakuru ukurikiranira hafi ibibazo byo ku mugabane wose. Ubutumwa bwe ku mbuga za X ndetse na YouTube buhora ari RDC. Tariki 27 Kamena uwo mwaka Velas Victoria yaratunguranye muri White House abwira Trump ko Tshisekedi ashaka kumutanga mu bazahatanira igihembo cy'amahoro cya Nobel. Ni ubwa mbere Perezida wa Amerika yari yumvise uyu mugambi kuko mugenzi we Kinshasa atari yarigeze aho mubwira. Urubuga Neo Africa ku itariki ya 6 Gashyantare 2026 rwanditse ko kuva mu mezi make ashize Hariana Velas Victoria yahinduye ikibazo cya RDC urugamba rwe ku giti cye n'urwo mu rwego rw'umwuga. Uyu munyamakuru ntiyabihakanye ahubwo yakwirakwije ubutumwa. Igiteye impungenge kurushaho nuko mu gushyigikira ubukangurambaga Hariana Velas Victoria yatangiye gukwirakwiza ubutumwa bw'abarwanya Leta y'u Rwanda bamunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside, baba abanyarwanda baba mu mahanga cyangwa se abo mu karere, bishimangira ko ikibi cyose kivuga u Rwanda acyakira neza. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu bifashwemo na Amerika. Hariana Velas Victoria yabajije Trump ati ni ryari ingabo z'u Rwanda zizava ku butaka bwa Congo. Amusubiza yikiza ati ni vuba cyane. Byasaga naho Hariana Velas Victoria yatumye iki kibazo na Leta ya RDC kuko abashyigikiye bamukomeye amashyi, ariko ku rundi ruhande abazi neza ibikubiye mu masezerano yashyizweho umukono bamufata nk'uwatanye kuko nta magambo arimo yemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amasezerano ya Washington avuga ku gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR umaze imyaka myinshi cyane ushyigikirwa na Leta ya RDC, ikabikora ititaye ku kuba waraciye abaturage benshi cyane barimo abanzi kuva ku butaka washinzemo ibirindiro ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Abasesenguzi bavuga ko Hariana Velas Victoria adashobora kwigira nyoni nyinshi ngo avuge ko atazi ko FDLR hari ikibazo ku mutekano w'akarere kuko Amerika akoreramo kenshi cyane yawushyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Inashyigikira imyanzuro y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yuko ugomba gusenywa burundu. Impamvu uyu munyamakuru atavuga ko Leta ya RDC ifasha FDLR n'imitwe igize ihuriro Wazalendo kandi raporo mpuzamahanga zishimangira ko imitwe igira uruhare rukomeye cyane mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu bugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'icyo kwibazwaho. Igisubizo nuko yahindutse igikoresho cy'icengezamatwara ry'ubutegetsi bw'i Kinshasa butifuza ko ibyo bimenyekana. Kuba igikoresho cya Leta ya RDC bigira ikiguzi kuko hari amakuru ahamya ko mbere yuko Hariana Velas Victoria yabaza Trump igihe ingabo z'u Rwanda zizavira muri RDC, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwari bwamuhaye amadolari 4,000 kandi ko yari yiteguye kubaza ikindi kibazo yahawe n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya mbere yuko ikiganiro kirangira, ariko mu mwanya. Muri Mutarama 2026 Leta ya RDC n'iy'u Burundi zakajije ubukangurambaga bugamije gusabira u Rwanda ibihano zifashishije imbuga nkoranyambaga. Ibiganiro mu nama mpuzamahanga ndetse mu binyamakuru Hariana Velas Victoria n'abandi banyamakuru bazwiho kubogama bari hafi aho ngaho barazifasha. Uko kwezi nibwo Velas yagiye Kinshasa n'Igitega mu Burundi agirana ikiganiro na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Congo. Icyatunguranye nuko ikiganiro cy'iminota 47 yagiranye na Ndayishimiye kitasohotse ku muyoboro wa YouTube cyangwa se kuri televiziyo y'u Burundi, ahubwo cyasohotse kuri televiziyo ya RDC, Radio et Télévision Nationale du Congo gusa. Ibishimangira ko abo cyari kigenewe ari abanyekongo kuko ibyakivugiyemo byari ku murongo wa Leta ya RDC. Ni kenshi ibinyamakuru mpuzamahanga byakoze inkuru ku ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC bitarakandagiza ibirenge.
akenshi bikagwa mu mutego w'icengezamatwara rya leta ya RDC. AFC M23 yanenze iyo mikorere, bimwe muri byo bikikosora, bitangira kandi koherezayo abanyamakuru bagaragaza amakuru y'imvaho. Velas Victoria uvuga ko avugira inzirakarengane z'abanyekongo ntarakandagira ku butaka, avuga ko barenganyirizwaho. Ntazi ibice AFC M23 igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bisa, yamaza gusa ibinyoma abwirwa na leta ya RDC atazi uko ababituyemo babayeho. Kimwe n'abandi banyamakuru ndetse n'abanyamahanga bizera ibyo leta ya RDC itangaza. Velas Victoria ashobora kuba atazi ko abarwanyi ba AFC M23 ari abanyekongo, bamwe muri bo nka General Sultan Makenga bahoze mu ngabo z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda Ambasaderi Vion Nduhungirehe agaragaza ko hari ibisabwa byose kugira ngo amahoro ahinde mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora intambamyi ikomeje kuba Kinshasa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kubakingira ikibaba. Yabigarutseho ku itariki ya 6 Gashyantare 2026 ku munsi wa kabiri w'inama y'igihugu umushyikirano yabaga ku nshuro ya 20. Yasubizaga ikibazo cyabajijwe na Ambasaderi wa Zimbabwe mu Rwanda Professeur Charity Manyeruke wibanze ku bibazo by'u Rwanda na RDC, abaza hazava igisubizo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ikibazo ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahiriza rimwe ibyo iba yariyemeje, ahubwo igakomeza kwica abaturage bayo ntacyo yitayeho. Yibukije ko kuva muri 2000 hamaze gushyirwa umukono ku masezerano atari munsi y'10 yongera kuya Washington n'aya Doha avugwa uyu munsi, ariko ikibazo kikaba kigihari. Ibyo byiyongera ku myanzuro y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano irenga 20 yemereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari icyicaro cya Loni. Minisitiri Nduhungirehe ati ayo masezerano niyo myanzuro bivuga ko gusenya imitwe ifitwe intwaro irimo na FDLR ndetse no gukemura ibibazo ushingiye ku mpamvu muzi zibitera, ariko iyo myanzuro n'aya masezerano ntabwo yubahirijwe. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko icyabuze atari amategeko cyangwa se ingabo zo gufasha mu kubibahiriza, cyane ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO ziri muri iki gihugu mu myaka 26 ishize. Iyi MONUSCO avuga imaze imyaka 26 iherutse kandi kongererwa igihe cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Biteganyijwe ko ubutumwa bwayo buzarangira ku itariki 20 Ukuboza 2026. Izakomeza igire abasirikare mu 11,500, abapolisi 443, indori zo mu rwego rwa gisirikare n'abandi bakozi mu rwego rwa gisivili, bose hamwe bagera kuri 600. Nubwo ibyo byose bihari, ariko amahoro yarabuze muri iki gihugu kiri mu bunini cyane ku isi. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko icyabuze ari ubushake bwa politike n'icyizere mu gukemura ibibazo ndetse biri mu cyiciro bibiri. Ati hari ubushake bwa politike bw'Kinshasa kuko buri gihe basinya amasezerano yo guhagarika imirwano ntibayubahiriza. Nahoze mvuga iby'indege z'intambara na drone yatizibasira abasivili ibice bituwemo abanyamurenge ati muri Kivu y'Amajyepfo. Ibihamywa nuko nko kuva ku itariki 30 Mutarama kugeza ku itariki ya 1 Gashyantare 2026 drone zirenga 18 za FARDC zoherejwe mu kirere cya Minembwe. Ibitero byazo byateje impfu z'abasivili benshi, gusenyuka kw'ibikorwa remezo bya gisivili birimo inzu zo guturamo, amavuriro ndetse n'isengero. Minisitiri Nduhungirehe yanavuze ko hari ubundi bushake buke bwa politike mu gukemura ibibazo ku muryango mpuzamahanga. Ati ikibazo cyose kiba cyose tumenyesha umuryango mpuzamahanga, tumenyesha inama ya Loni ishinzwe umutekano ku isi, twamenyesheje n'amahanga. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo cy'uko leta ya RDC ikoresha ibibuga by'indege bya gisivili mu kugaba ibitero ku basivili. Bijyanye n'uko ihuriro rya mama 23 kandi rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirutse gutangaza ko mu ijoro ryo ku itariki 31 Mutarama kugeza ku itariki ya 1 Gashyantare 2026 ryagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka Ikisangani mu ntara ya Chopo. Ryasobanuye ko iki gice gitegurirwamo ibitero bya drone bigabwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangaje ko cyahanuye drone nyinshi zagabwe kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru yemeza ko ku kibuga cy'indege cya Bangoka kiri mu ntera y'ibirometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani hari igice cyahariwe igisirikare kibamo drone zirimo CH4 zaguzwe mu Bushinwa na Tai Anka zaguzwe muri Turkiya. AFC M23 kandi yagaragaje ko iki gitero cyari kigamije gusenya iki gice cy'ingenzi ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo, ishimangira ko ubu ifite ubushobozi bwo gusenyera ikibi aho cyaba gituruka hose, kandi ko leta ya RDC atariyo yemerewe gukoresha drone n'abacanshuro gusa. Ni ibikorwa byamaganywe n'imiryango mpuzamahanga benshi
bakagaragaza ko ari ukubogama na cyane ko batanengaga imikorere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutubahiriza amasezerano. Minisitiri Nduhungira ati none tubona imiryango mpuzamahanga inenga uwasubije bamugabyeho igitero aho kunenga utubahiriza amasezerano ndetse no kwibasira abasivili hashingiwe ku moko. Dufite byose byadufasha kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ikibura n'ubushake bwa politike bwa Kinshasa ndetse n'ubw'umuryango mpuzamahanga bwo gushyira igitutu kuri leta ya RDC mu gushyira mu bikorwa ibyo yasinye cyangwa se yamaze kwemera. Uwo ni Ambasaderi Olivier Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru, ayo ni amahomvu, ni Perezida Paul Kagame kubicinye icyara ko u Rwanda rwemeye ko rukorana na M23. Imyaka igiye kuba ine ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, rimwe na rimwe bukagaragaza ko rucukura amabuye y'agaciro y'Abanyekongo. Mu mpera za Mutarama 2026 ubutegetsi bwa RDC n'abafatanyabikorwa babwo barishimye cyane bicinye icyara nyuma yaho Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana abwiye abadepite b'Abanyamerika ko rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muya yagoretse ubutumwa bwa Ambasaderi Mukantabana atangaza ko u Rwanda rwemeye ko rufasha M23 kandi ko rufite ingabo ku butaka bw'igihugu cyabo, abyuriraho avuga ko igihe kigeze kugira ngo rufatirwe ibihano. Mu nama y'igihugu umushyikirano yatangiye ku itariki ya 5 Gashyantare 2026, Perezida Kagame yatangaje ko iyo u Rwanda ruba rwohereje ingabo muri RDC kugira ngo rushakeyo amabuye y'agaciro, ubukungu bwarwo buba bwarikubye inshuro 100 ugereranyije naho buri uyu munsi wa none, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiye abigarukaho. Perezida Kagame yagize ati iyo tuba turi muri Kongo dushaka amabuye y'agaciro tuba twarakize inshuro zikubye 100 kurusha uko bimeze ubu. Abantu barishimiye ngo murabona twahoze tuvuga ko u Rwanda ruri muri Kongo, ati barabihakanaga none oya ni amahomvu. Yasobanuye ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rushobore kandi guhangana n'ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba FDLR uba mu burasirazuba bwa Kongo, unakorana n'imitwe y'ingabo z'Abanyekongo n'ubu gifite umugambi wo guhungabanyiza umutekano. Kubabaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko bakabaye bibaza impamvu rwaba rufiteyo ingabo kuko bakwiha igisubizo batabanje kugitekereza ahandi. Ati igisubizo cyanjye cyoroshye kivuga byose cyahoze ariyo umbajije niba uri muri Kongo ubanza kwibaza impamvu u Rwanda rwaba muri Kongo, abo wabona igisubizo utabanje kumbaza. Yakomeje agira ati mbere na mbere si amabuye y'agaciro, icyo kijye ku ruhande, si ikindi. Ati mu by'ukuri keretse ko twababwiye ko imyaka 30 ikibazo ko kiva muri Kongo kugira ngo gihungabanye umutekano wacu, kandi icyo kibazo cyarakomeje inshuro nyinshi. Nimushaka kubibona, nimushaka se kubyumva. Perezida Kagame akaba yaragaragaje ko iyo abantu babaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babumva ko ari umutego bateze. Dushobora gutuma ingamba z'ubwirinzi zashyizweho kandi zidahabwa agaciro cyangwa se igihugu kikajyanwa mu nkiko. Ariko baba bashaka iki iyo bakubaza muri Kongo? Ati muri Kongo uvuzeyo, uvuze oya. Ingingo y'ingamba z'ubwirinzi twafashe yafatwa nk'aho idahari, wavuga ngo yego. Ibyo bihinduka ikibazo cyonyine cyo gukemura ku isi, uvuze yego se ibindi bibazo biragenda. Waba uborohereje ati kugira ngo rero bakwikoreze ibibazo bya Kongo. Muri Gashyantare 25 umunyamakuru wa CNN yabaje Perezida Paul Kagame niba u Rwanda rufite ingabo muri RDC, asubiza agira ati simbizi. Kuri iki kiganiro Perezida Kagame yagize ati mu buryo bwa tekinike sicyo gisubizo nari gutanga, ariko none mu buryo bwa tekinike nicyo gisubizo kitari kikunjyana mu rukiko. Ni gute wakurikirana umuntu udafite icyo azi? Ati byagorana. Perezida Kagame yavuze ko leta ya RDC igomba kwikorera umutwaro w'ibibazo byayo ikabikemura aho kubyegeka ku Rwanda, kandi ko u Rwanda rutazazuyaza mu kurinda umutekano w'abaturage barwo kabone nubwo isi itagendera kukuri. Mu kiganiro umuyobozi wa FC23 Colonel Nangaye Beruwo aherutse kujya n'igihe yatangaje ko nta kidasanzwe kiri mu bufatanye bw'iri huriro n'u Rwanda mu gihe bihuje umupaka. Ati nk'uko tubivuga muri Gifaransa, ese gukorana bivuze gufasha? Oya. Ese dukorana n'u Rwanda? Ntidukorana n'u Rwanda gusa, tunakorana na Uganda.
dufite ibyo duhuje n'u Rwanda mu rwego rw'umutekano ku kibazo cyo kuba FDLR gihari. FDLR ni umutwe ufite intego yo kujya guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yakomeje kandi avuga ko FDLR bari muri Congo, ati batwicira abantu, ati bateza umutekano muke muri Congo, nicyo kibazo kiduhuje. Ati gusenya uyu mutwe rero w'abagizi ba nabi bireba u Rwanda natwe. Ati muzi kuva twagera i Goma abarwanyi ba FDLR twafunze, ati tukabohereza, ati ubwo ni ubufatanye. Akaba rero ubu ari Colonel Nangaa Yobero yagiye abigaruka muri rusange. Meyeri makuru akomeje kugenda avuga Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yasabye abantu kwirinda gukoresha inoti mu bikorwa byo gukora imitako, imirimbo ndetse no mu birori cyangwa se mu mihango itandukanye, kuko ngo bashobora kandi kubihanirwa n'itegeko. Banki ya leta igenzura ifaranga ry'u Rwanda yavuze ibi mu gihe kandi mu mpera z'icyumweru gitaha hateganyijwe umunsi w'abakundana uzwi nka Saint Valentin, ahatangwa impano zitandukanye cyane cyane indabo. Mu itangazo BNR ivuga ko ikomeje kandi kubona imikoreshereze idahwitse y'amafaranga, aho inoti n'ibice bikoreshwa mu gutunganya indabo zitangwa nk'impano n'ibindi bikorwa bijyanye no gutaka, gutegura ndetse no kurimbisha. Iyi banki ivuga ko ubundi inoti n'ibiceri bikoze mu bikoresho biramba n'ibirango bituma kandi amafaranga atiganwa, kandi ibyo bigatuma amara igihe akoreshwa. Banki z'igihugu usanzwe zikoresha inoti n'ibiceri ku kiguzi runaka ku nzego mpuzamahanga zibyemerewe. Mu kwangirika kw'inoti, Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko bitera igihombo kuburira abantu nk'uko muri iyi minsi guherutse kandi gutangwa na Banki Nkuru y'u Rwanda nka Banki Nkuru ya Kenya. Ahandi hagaragara kandi ibikorwa nk'ibyo byo gukoresha inoti mu mitako y'impano. Mu gutunganya izo mpano n'imitako habamo guhinahina inoti, kuzipfundikanya, kuzifatisha ubujeni cyangwa se kuzivanga n'ibindi bintu bishobora kandi kuzangiza. Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko ibyo bikorwa kandi n'abatunganya indabo, abacuruzi, abanyabugeni, abategura impano n'abakiriya babo. Itegeko rihana mu Rwanda rivuga ko umuntu wese ku bw'inabi wonona amafaranga iyo ahamwe n'icyaha ashobora guhanishwa kugera ku mezi 3 y'igifungo, nk'uko bigenda bishimangirwa muri rusange. Mu yandi makuru mbabwire ko Perezida wa Congo Brazzaville ubwo yari mu gikorwa cyo gufungura imurikagurisha ry'abahinzi ryatangaje ko aziyamamaza amatora mu kwezi gutaha. Denis Sassou Nguesso w'imyaka 82 mu gushimagiza ibikorwa by'abahinzi muri iki gihugu yagize ati iyi niyo mpamvu nzaherekeza uyu mujyo kuko ugiye gukomera. Ngiye guherekeza uyu mujyo kandi ngiye kuvuga naciye ku ruhande ko nzatanga kandidatire mu matora. Itariki ntarengwa yo kuyitanga ni tariki ya 12 ku kwezi. Mu Kuboza 2012 ushize umwaka ushize, ishyaka rye rya PCT ryamutanze umukandida mu matora ateganyijwe, ariko we yari ataremeza niba azatanga kandidatire. Denis Sassou Nguesso amaze imyaka yose hamwe igera kuri 42 ategeka Congo, igihugu kizwiho rero gikungahaye kandi ku ibitoro, amashyamba y'inzitane, uruzi Congo ndetse n'amateka maremare y'Ubufaransa. Denis Sassou Nguesso yategetse iki gihugu ku gihe cy'ishyaka rimwe rukumbi kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu mwaka w'1992 mbere yo gutsindwa mu matora na Pascal Lissouba. Yagarutse ku butegetsi 97 biturutse ku ntambara y'imbere mu gihugu, atorwa nka perezida muri wa kabiri, yongera kandi gutorwa muri 2015 yani itegeko nshinga akuraho manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Mu bakuru b'ibihugu kandi bamaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi muri Afurika, Denis Sassou Nguesso aza ku mwanya wa gatatu inyuma ya Theodore Obiang Nguema w'imyaka 46 na Paul Biya w'imyaka 43 umaze ku butegetsi. General ukomeye mu ngabo z'Uburusiya yarashwe amasasu menshi cyane Moscow arakomereka. Lieutenant General Vladimir Alexiev yahise ajyanwa ku bitaro nyuma y'icyo gitero cyabereye mu nyubako yo guturamo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba mu nkengero z'umurwa mukuru Moscow, ndetse ntibizwi uko amerewe. Alexiev nimero ya 2 mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare n'Uburusiya, ndetse niwe wavuba ahangaha mu basirikare bakomeye cyane b'Uburusiya arasiwe mu murwa mukuru w'icyo gihugu Moscow kuva igitero gisesuye kuri Ukraine gitangiye mu myaka hafi 4 ishize. Yafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nyuma y'uko urwego rwa GRU rushinzwe ko ari rwo rwari inyuma y'igitero gikoresheje ikinyabutabire gifite ubumara bwinshi cyane cyagabwe i Salisbury mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubwongereza mu mwaka wa 2018. Salvetrana Petrenko
ubwo rwego rw'ubugenzacyaha w'Uburusiya yavuze ati warashwe yashyizwe mu bitaro. Muri bimwe mu bitaro byo muri mujyi yavuze ko urwego kandi rw'ubugenzacyaha rwatangije iperereza nshinjabyaha kugerageza kwica umuntu. Umugabo witwaje imbunda yahunze ndetse abakora iperereza kandi bashakishije mu mashusho yafashwe na kamera z'umutekano CCTV ngo barebe ibimenyetso kandi banatangiye kubaza ababibonye. Alexiev yagize ati uruhare rukomeye cyane mu ntambara yo muri Ukraine, ajya mu biganiro ndetse na Ukraine mu gihe Uburusiya kandi bwari bwaragose umujyi wa Mariupol mu mwaka wa 2022. Yanoherejwe kandi kugirana ibiganiro na Yevgeny Prigozhin wari umukuru umutwe wa Chancellor wa Wagner wayoboye ukwigomeka ku butegetsi kwamamaze igihe gito kwabaye muri Kamena 2023. Baramenyekana wari inyuma y'iraswa ryabaye mu gitondo cyo kuwa gatanu mu gace karimo inyubako yo guturamo kari ku muhanda munini cyane wa Volodymyrsky Highway i Moscow. Mu gihe gishize Ukraine yigambye ibitero bimwe ku basirikare bo ku rwego rwo hejuru mu Burusiya. Mpera z'ukwezi gushize abategetsi bo mu butasi bw'Uburusiya bavuze ko baburijemo igerageza ry'igitero ku musirikare w'Uburusiya mu mujyi wa St Petersburg muri icyo gihugu. Hanyuma tugenda dusatira musozo w'amakuru yacu, reka mbabwire ko mu yandi makuru ibihugu bitatu byo muri Afurika byemeye gusubirana abanyamahanga bakoze ibyaha ndetse n'abimukira batemewe n'amategeko nyuma yuko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bw'Ubwongereza abikangishije kubifatira ibihano ku mpushya no kuvuga visa zo kwinjira mu Bwongereza. Nyuma y'ukwezi minisitiri Shabana Mahmoud akaba rero akangishije ibyo bihano, Namibia na Angola byemeye kandi bufatanye n'Ubwongereza kwakira abo bantu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ubu yamaze kandi kwemera ubwo bufatanye. Nyuma y'ayo masezerano minisitiri Mahmoud yagize ati ubutumwa bwanjye burasobanutse, niba leta zo mu mahanga zanze ko abaturage bazo basubizwayo zizirengera ingaruka. Mbere leta y'Ubwongereza kandi yaburiye ko izahagarika gutanga visa ku baturage bo muri Angola, Namibia, RDC niba leta z'ibyo bihugu kandi zitavuguruye ubufatanye bwazo. Ubwongereza bwo kwakira abo bwirukanye. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yavuze ko abasubizwa iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola ndetse na Namibia bari barimo kunanizwa ibyangombwa atari bitunganywe cyangwa se abantu bagahasabwa gusinya inyandiko zabo bwite, bigatuma urebye bashobora kandi guhagarika icyo gikorwa. Iyo minisiteri yari yaburiye ibyo bintu bitatu ko bizafatirwa ibihano kubera uburyo bubi bw'imikorere budashobora kwihanganirwa bwo kuburizamo kwagira abatahukanwa. Leta y'Ubwongereza kandi ivuga ko abantu barenga 3,000 muri ibyo bihugu bitatu bashobora kandi gukurwa mu Bwongereza cyangwa se kwirukanwa ku bw'ubwo bufatanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mbashimire.